Ni senang sikit baca soalan-soalan je. Ada duda yang tua sikit, yang berduit sikit lagi lah. Dia orang sangat-sangat confident. Tak ada masalah. Oh, ni tukar layout Okay. Ni senang sikit baca soalan-soalan je. Betul? Okay. Senang sikit soalan je. Duda berkenaan bila kena dengan dia agak sensitif kan. Dalam sekali je. Kalau saya rasa kalau duda ni dia sensitif bukan pasal dia duda kot. Mungkin kalau dia sensitif mungkin saya punya pendapat lah. Ini just a very general statement. Mungkin dia still tak get over dia punya past relationship. Macam tu kan. Mungkin dia masih hurting lagi. Dia tak recover lagi kan. So saya rasa bukan pasal status duda dia tapi lebih kepada dia punya he still hurting or dia still orang kata the wound, dia punya wound tu is still raw lah, dia tak heal tu lagi. Itulah saya punya pendapat. Tapi saya interested juga ni. Saya 54 nak cari jodoh bawah 60. Wah. Sebab honestly kan saya mungkin nak tanya pasal KF balik kan. Sebab bila saya tengok Tirjannah punya platform ni, saya punya mindset pun ini untuk orang muda. Ini Tirjannah ni orang muda yang first time nak kahwin. Dan kita pun ada bincang dekat dalam podcast hari tu tentang 53,000 orang bercerai, mungkin 70,000. Itu kes, bermaksud ada 100,000 individu yang akan bercerai, yang dia akan insya-Allah lah dalam masa terdekat ni mungkin nak mencari pasangan baru kan. Jadi macam mana tu? Adakah pasangan-pasangan ni dia masuk balik the market kan, sebagai orang yang mature dan dia kena mingle dengan orang-orang yang baru nak mencari jodoh, macam kalau dah 50 lebih ni kan. Ada ke dia ada macam side market ke ataupun segmen yang berasingan? Macam tadi saya ada sebut kat tadi, di awal tadi saya pernah kata dekat Tirjannah ni portion orang yang pernah berkahwin kira-kira 1/3. Maksudnya 30% daripada user Tirjannah pernah berkahwin. So masa pernah berkahwin ni maksudnya pernah bercerai lah kan, pernah berpisah. Jadi mereka masuk Tirjannah untuk mencari pasangan yang barulah, untuk cuba lagi. Okay. I think that question it's really good because dia boleh ada flow dia sebenarnya. Kalau kita bertiga ada kat sini, saya rasa flow yang tercantik ialah kalau dah bercerai, mai jumpa saya to heal your wounds, for you to transform. Lepas dah selesai, kita hantar ke Tirjannah untuk cari jodoh. Lepas dah jadi, dah lekat jodoh, pergilah ke My Sakinah. My Sakinah ni sebenarnya tak perlu tunggu sampai your marriage is in trouble kan, if I'm not mistaken kan. Kalau dah bernikah, go to My Sakinah because there's so many tools that My Sakinah has that can help you, boleh tolong anda in regards untuk memantapkan, bagi cantik lagi you punya relationship. So mana yang ni kita ada case sampai 53,000 kan, that means there's about 106,000 individual Muslims yang dah bercerai. Then obviously they need to, for them to not repeat the same mistake. Itulah kerja-kerja kami untuk menolong, so that they don't repeat the same mistakes and so that they can heal and they can manifest and get better relationship, insyaAllah. Thank you coach, that is correct. Sebab I just want to address this question here. Mama Lina tanya, sekarang susah nak cari duda yang jujur. Mama Lina, this is something that I have already discovered. Dan saya jelaslah, I've seen it time and time again. Where our focus goes, energy flows. If you focus on duda yang tak jujur and you continue saying, kalau di mulut anda sentiasa berkata-kata, oh duda tu tak jujur, there is this thing called a confirmation bias dalam kita manusia ni. Dan kita hanya akan jumpa saja duda yang tak jujur. Sebab itu jadi bahan yang kita sentiasa sebut. Apa yang kita letak kat mulut kita ni, dia menjadi doa. Dan doa tu selalu memang Allah akan hantam situ juga. Cuba kita tukar sikit bahasa kita. Kita kata duda yang saya jumpa ni, lelaki yang saya jumpa dalam hidup saya ni, semua lelaki yang baik sahaja. Allah hanya hantar yang terbaik saja kepada saya. Tiap-tiap hari sebut benda macam tu. Kalau sebut macam tu, dapatlah, insya-Allah dapat lelaki yang hidup.
Kalau selalu kata duda tu, ini semua it's all your belief system. Sekarang ni kita dah banyak belajari, belief system shapes your reality. Kalau you believe macam tu, itulah yang akan jadinya. So anyway, I'm going to pass it back to you, Encik Zafrul. You wanted to say something? Oh, it's a very interesting discussion sebab bila saya tengok all these online dating platforms okay lah, saya mungkin a bit biased and skewed towards a particular global platform. Saya tak nak maybe tak nak mention nama lah kan, since we are on this live ni. Tapi the consensus yang saya dapat ialah perempuan always complain about susah nak cari lelaki yang jujur, yang orang kata honest, yang things like that, and susah. Bab lelaki pun ada same complaint. Susah sangat nak jumpa perempuan yang tenang, yang stabil kan. So what happens is I notice these people are on the app for a long time. Kadang-kadang 2-3 tahun. Searching and it's a paradox kan. On one hand you have beribu-ribu choices. On the other hand tak melekat. And you have this thing where the guys and the girls are complaining. So this particular app yang I mentioned tu, dia baru ni dia buka macam community punya feature di mana orang dah boleh buat post macam ala-ala Facebook. And that's the thing I have been reading. Guys and girls are complaining and so forth lah kan. And dia kata macam yelah yang lelaki nak cari yang hot saja, betul, tetapi yang perempuan pula nak cari macam Fatah Amin pula saja kan, macam tu lah kan. So dua-dua tak dapat melekat. So that's saya punya 2 cents lah. Tak tahu lah, mungkin KF boleh bagi a better, sebab ya ini bab dia kan, untuk membantu orang cari jodoh ni. Kita hanya outsider bagi komen. Dia itulah, saya macam dalam podcast pun saya ada cakap maksudnya bila kita tanya diorang kenapa tak jumpa jodoh, the first reason tu mesti bukan sebab sebenar lah. Sebab tu saya kata bila contohnya diorang register member-member yang join 2 bulan tapi diorang kata diorang tak jumpa jodoh, so saya assume lah masih ada something yang menghalang daripada diorang untuk proceed. Dan benda tu kita kena discuss, kita kena one on one, kita kena deep talk dengan dia. Okay. So KF, you know the interesting we said kan, macam saya kata yang perempuan nak mencari macam Fatah Amin kan. In kita punya live ni, the first comment kata kenapa dalam platform Tijanah tak ada yang sensor macam host. Nampak? Dia tak buat komen macam tu lah. Dia saja cakap macam tu. Dia tak habis tengok kan. Okay. Tapi alah, benda tu dia jadi alasan je. Sebabnya bila nak berpisah cakap apa, awak terlalu baik untuk saya. Berapa ramai yang berpisah jadikan alasan benda tu kan. So sebenarnya ramai yang baik ke ramai tak baik kan. Tapi kadang bila tak jumpa jodoh tu diorang carilah alasan-alasan yang boleh justify reason kenapa diorang tak nak kahwin lagi tu kan. Coach, ni ada lagi barang padu hari-hari ni tanya. Kadang-kadang saya rasa macam benci dengan pasangan sebab dia selalu tengking-tengking. Salah ke kalau saya rasa nak berpisah? Coach jawab, lepas tu Coach Zafrul jawab. Sangat bagus sangat. Terima kasih tanya soalan ni. Saya rasa ramai juga di luar sana yang ada perasaan yang sama dan tertanya-tanya juga soalan macam ni. Jawapan saya ialah because you are human, tak salah if you feel that way. Tetapi sebelum kita buat apa-apa keputusan, kalau keputusan nak berpisah adalah satu keputusan yang sangat besar. Bukan satu keputusan yang remeh. So you better take it seriously. Tapi sebelum we point our fingers and we ask, now sebelum berkahwin dan semasa berkahwin dengan pasangan, dia bertengking-tengking tak dengan kita? Kalau time tu dia tak bertengking-tengking dengan kita, then maybe we want to ask, apa yang berlaku? How have I been showing up as such that this person dah bertukar dan sekarang dia tengking-tengking kat saya? So mungkin kita nak tanya dulu soalan-soalan tu. Kadang-kadang kita yang membuatkan situasi tu mungkin tegang ataupun situasi tu jadi macam tension, stress, itu yang membuatkan dia tengking-tengking. Mungkin situasi tu. So kadang-kadang tu kita kena tengok dulu. Tapi kalau jenis orang tu memang dah panas baran, kita pun dah buat yang seeloknya, kita betul-betul dah cermin diri. Saya punya nasihat selalunya cermin diri dulu.
Kalau betul-betul dah cermin diri, semua lubang semua dah cover, nampak memang jelas ya, saya, tapi selalunya orang suka dia menyalahkan orang lain. Dia suka menyalahkan. Saya tak kata barang padu hari-hari ni, saya tak kata semestinya itu salah dia. Tapi semua saya minta cermin diri dulu tengok. Because usually apa yang kita dapat is what we deserve. And if we want to change apa yang kita dapat, we must change ourselves first. Lepas kita dah tukar diri kita, lepas tu dah nampak jelas nak berpisah juga, dah tak boleh, dah tak ada jalan lain, teruskan berpisah. Because by then it's already toxic. Kalau toxic memang dah kena berpisah. Tapi sebelum berpisah janganlah terus, sebelum tu janganlah terus jump to conclusion, tak nak, you know, you don't, because the thing is people need to know marriage is not easy. Marriage is tough. You must put in the work. But once you put in the work, it is the most beautiful union, the most beautiful gift that Allah can give to us. Itu saya punya jawapan lah. Maybe Encik Zafrul pun ada some input to add. Ya, I think dalam bab ni bila kita menjawab komen, so I'm always very cautious lah sebab we don't know the full story, kita tak tahu konteks kan. And we are making a ton of assumptions and conclusions and things like that, right? Cuma saya nak kata that bila pasangan dalam konflik or dalam marriage crisis, whatever that you're feeling is valid, gitu. I think that kalau kata salah, I think salah ke kalau saya sebenarnya tak salah, sebab anyone in your situation, kalau sesiapa pun dalam satu rumah tangga yang toxic, memang dia akan rasa benci kepada pasangan dan memang dia akan rasa macam nak berpisah kan, sebab you are in pain, right? You are in pain and kita again making assumption situasi ni bukannya berlaku overnight dan it has been, you know, going on for extended duration. So you know, it's only natural dalam suami atau isteri bila you are orang kata dalam rumah tangga pun trap kan, you cannot, macam tak ada exit. You have no exit and you feel trapped in this situation. Of course you want to get out of the pain kan. So all I can say is tak rasa salah. Anyone in your shoes akan rasa apa you rasa, and you know, it's just to acknowledge that I am in a marriage crisis, I am in pain, and it's normal for me to feel that I want to step out of this marriage. Now saya tak suruh you step out of the marriage, I just say that I want to acknowledge that what you're feeling is normal. However, kalau boleh lah kan, seek macam ni kalau kita dalam Islam pun, kalau tidak boleh orang kata berbaik sesama pasangan, Islamically kita kena cari hakam, right? Hakam ni lah third party yang boleh membantu, dan the first hakam kita boleh reach out tu ialah family members yang adalah kriteria dia untuk hakam. Tapi kalau tak ada family members yang boleh menjalankan tugas sebagai hakam, then kita boleh mencari professional hakam, right? A professional, like us, ataupun di mana-mana kaunselor yang kat luar sana yang ada professional. Kalau dia kata tak ada family member saya yang meet the criteria of are able to play the role of a hakam, kan? So I think itulah saya punya komen tentang yang bertanya tadilah, salah ke saya rasa macam tu. Ada soalan kat sini, bukan soalan, dia it's actually a statement, and I think this is a very very interesting statement. Dia kata dia join Til Jannah, tapi tengok mana dia tadi. Alamak. Dia kata tak ada yang berkualiti, dia kata. Tak ada yang berkualiti. Okay, so because of that dia keluar. So my advice is, again, I'm not here to blame anyone, whatever, but I'm asking people to look at things from a different perspective. Now, kalau tak ada orang yang berkualiti dalam tu, my question is, are you berkualiti? If you are berkualiti, kenapa you exit? So that's my question. So selalunya kita bila kita pergi ke dalam sesuatu, into a room, into a situation, this is normal. Manusia selalu akan tanya soalan ni. What can I get from this? But I will ask you to refrain. Saya minta, saya alu-alukan semua orang kat luar sana, instead of asking what can I get from this, ask what can I give from this. So bila join platform Til Jannah tu, jangan fikir oh saya nak cari je pasangan. Ada juga mindset yang saya datang ni, saya nak bawa value kepada Til Jannah punya platform.
Sebab saya lah orang yang berkualiti. Oh, Tiljana tak ada orang yang berkualiti. Sebab itulah saya nak sign up. Sebab itulah saya nak masuk. Sebab saya nak ramaikan lagi orang-orang yang berkualiti dalam Tiljana. Kalau you exit, sampai bila-bila Tiljana takkan ada kualiti lah. Kalau you punya mindset macam tu, kita pergi, kita nak cari orang yang kualiti je. Kita bagi kualiti ke tak? Kita bawa value ke tak ke tempat tu? Sama juga dalam perkahwinan. Dalam perkahwinan, I think Encik Zafrul also probably can add on this. We always ask, what can I get from the marriage? But the question is, what can you give? Kalau kita tengok, one of the most famous line that was given by one of a very popular president in America, and John F. Kennedy said one time, ask not what your country can give to you, but what can you give to your country. So same thing juga untuk negara Malaysia ni pun, apa kita boleh bagi? Balik-balik kita duk hentam PMX, tak kisahlah mana-mana Perdana Menteri sebelum ni, kita duk bantai dia je. Tapi apa yang kita boleh bagi pada negara ni? Apa yang boleh kita bagi kepada whatever, our family, our workplace. Kita tengok our workplace, oh tengok bos itu tak bagi, itu bagi. Kita bagi apa kat tempat kerja kita? So always leave any situation better off. Sebab saya ada kat situ, saya membawa rahmat. Jadilah pembawa rahmat. Itu yang saya alu-alukan lah. Anything to add? Okay, saya nak terus ke komen yang lain pula. Miss Ju, dia lebih kurang macam ni dia jugalah pasal isu calon. Dia kata, betul Husmai Sakinah, solusi nak cari yang serasi tu dia tanya kan. Pusing-pusing di situ juga jadi penat. Okay, sebabnya saya ada kawan saya lah kan. Dia kawan saya, dia join Tiljana kan. Dia wanita di hujung 30-an, dekat 40 dah. Dan rupa dia biasa je lah, biasa. Dia bukanlah outstanding macam model tak kan. Saya tanya dia berapa message dia dapat. Dia kata dia dapat 200 message. 200 lebih message dia dapat. Maksudnya 200 orang message dia. Okay, so okay, kalau orang tanya kan, sebenarnya macam mana kita nak cari yang serasi dengan kita? Berapa orang calon yang cukup sebenarnya? Dalam 200 tu dia jumpa dah lah. Dia join dalam seminggu, 2-3 hari jumpa dah calon. Dia jumpa calon, itu pun dia contact saya. Dia kata tolong tengok calon betul ke? Kita orang check background semua okey. Lepas tu saya tanyalah kenapa? Oh, dia kata macam too good to be true tau. Oh, lepas tu saya kata kat dia, lah kau ingat yang join Tiljana semua cikai-cikai ke? Sebabnya lelaki tu kerja oil and gas, semua gaji besar kan. Saya kata betul lah kan, betul lah diwujud kan. So nak tanya sebenarnya kadang-kadang ada orang dia macam tertanya-tanya tau. Maksudnya macam mana kita jumpa yang serasi, berapa ramai kan. Kadang-kadang dia orang cari-cari tu yang tak berhenti cari tu. Sebab dia orang rasa macam ini bukan yang serasi untuk aku. Kan? Padahal dulu kita mungkin jumpa 4-5 orang, daripada tu je kita pilih kan. Ini mungkin dah calon ramai sangat, dia orang rasa macam tak banyak settle down, tak tahu. Spot by choice. Banyak sangat choice. Macam join Tiljana, setiap hari ada ahli baru. Kan kita takut mungkin esok ada lagi handsome, esok ada lagi lawa. So macam mana nak settle benda ni? Macam nak cari yang serasi sebenarnya? Macam ni pun ada problem juga Betul lah, I mean, saya punya ni kan, I mean, I've been thinking about this a little bit, and then I also been doing some reading, research semua kan. So, I mean, it's quite fascinating, kita dalam dunia yang we are so called connected. Tapi, also that we have never ever seen dari segi report, we are also the most lonely sekarang ni, as a community, as a people, we are very lonely, we are very disconnected, which is a paradox. Dunia yang kita sangat-sangat connected 24/7, macam sekarang ni kita buat live, we are also connected, but the actual fact that many people are feeling lonely and depressed. So at the same note, sama juga macam it has never been easier untuk seorang nak berkahwin, nak dapatkan pasangan ataupun but I think there is a paralysis analysis, there's too much options kan. Macam katakan bila you nak pergi makan ke something and we have 50 options to choose, you are paralyzed kan because of choice. I think sama juga dengan pasangan, dengan this issue. Like for example, I don't know, it's a interesting phenomenon. Maybe pakar lain boleh datang, boleh explain. Tapi bila katakan even saya pernah bercuba kan, kerana ada juga macam 10-20 match, tapi satu pun tak melekat, because and I was macam orang yang match tu kan, saya kata masa saya dulu, kalau you are talking to a girl and then you talk to another girl, itu dah jadi benda macam no lah kan, tabu. But now it's normal.
you could be matched with one person but you are simultaneously talking to 10 more people, which is not normal human behavior. So I think all these new behaviors and new rules of engagement between seorang lelaki dan seorang perempuan is actually causing more people to be difficult untuk nak cari pasangan yang serasi. Lepas tu come on lah. I mean, I hear this common on both sides. Lelaki kata tak ada perempuan yang quality, perempuan pun kata tak ada lelaki yang quality. Pelik. Saya rasa sangat-sangat pelik. Takkanlah lelaki semua hancis dengan perempuan semua tak boleh pakai. I don't believe that lah. Come on, I really don't believe that kan. Betul lah kata, whereas masa dulu-dulu you know, kalau kita daripada taman Seri Gombak ke, kita kenal awet kat taman Seri Gombak tu je lah, ataupun where we go to school or where we tempat kerja, and we are very happy with those choices. But now we're not. Interesting. Mari kita tengok ada soalan lagi. Kata ada ke sesi takruf tak tunjuk gambar, tak pernah VC, tak pernah call? Ini lain macam ni. Okay, itu I think maybe So, macam mana takruf pakai WhatsApp je ke? Pakai message? Tak ada gambar, tak ada video call, tak ada call. soalan. Nak cari jodoh macam mana saya OKU? Okay. That's a very... Sorry, what's apa soalannya? Nak cari jodoh macam mana saya OKU? Oh. Maybe kita bertanya OKU macam mana, what you know, form of disability yang dia ada. Yeah, that's one thing. Now here's the thing, right? I mean, kalau betul if you have some kind of disability ataupun ada some form of kecacatan, my advice to you is look at positive references. There are plenty of positive references di muka bumi ni. Ada orang yang yang tubuh badan semua tak boleh, otot-otot dia semua tak boleh bergerak. It's called what? Quadriplegic, if I'm not mistaken. Dia pun boleh berkahwin. There are people yang kaki dan tangan pun langsung tak ada tapi dia berkahwin. They have also successfully cari jodoh. Now, if you look at some dekat luar sana, luar daripada Malaysia, and there are plenty of documentaries dan juga movies yang tunjuk serial killers. They are total serial killers. They are in prison and they are in prison for life sentence. Diorang pun boleh cari jodoh. Satu dunia benci diorang, tapi diorang boleh cari jodoh sebab dapat surat cinta, ada orang cinta kat diorang. So my question is and my statement that I want to say is, tak kisahlah whether kita OKU ke, walaupun apa pun, but just change your belief system. Percaya yang memang ada jodoh kat luar sana. Sebab kalau sungguh Allah tu maha pemurah, Allah tu maha penyayang, segala-galanya semua Allah nak bagi kat kita. It doesn't matter what our condition may be. All we need to do is just change our perception, our belief system. InsyaAllah mesti boleh dapat. So let's see if there is... Coach, I think this is a nice, very interesting between both of us. Kita boleh try tengok maybe for you first lah I think. But dia kata macam mana nak tahu perasaan dah betul-betul hilang dan masa tu memang patut lepaskan. I think this is something that many couples struggle with kan. When to let go, when to hold on. Betul-betul in dilema. Okay. When you talk about perasaan tu, apa maksud perasaan? Are you talking about love? I think so lah. I think kalau if I were to again summarize macam mana, dia kata I feel that they want to know, tak nak tahu what they are feeling kan. So I've seen this in banyak cases, nak tahu perasaan dia. Sama ada dia masih sayang atau tidak. Okay, faham. Okay, so for me, there's two types of feeling. One is love, one is infatuation. Infatuation is a feeling that is spontaneous. You see something you like, you are infatuated towards it.
But love is not a feeling, love is a decision. So kalau nak sayang tu, you have to make a decision. That means you have decided to stop loving your partner. If you continue investing in the relationship, then your love will continue being there. So I think most importantly is to recognize love tu bukan satu perasaan, love tu satu decision. You have to make a decision when you got to love. Kita minta mute Til Jana kot. Til Jana boleh tolong mute tak? If you're doing something. KF boleh mute KF. Boleh dengar background noise. Kuat juga. So for me, I think that's the first step. The first step is to recognize and be aware that sebenarnya love tu, feeling tu ialah satu keputusan. Kita kena buat keputusan. Kita nak ke tak ada feeling tu lagi. Dia bukan, selalunya orang terbalik. Orang ingat, oh dah tak ada feeling baru saya buat keputusan. Tak, keputusan tu kena datang dulu. Kena buat keputusan. Ada feeling ke tak? Nak ada feeling tu ke tak? If you want, then you will invest in it. Sama juga macam kereta. Kalau betul-betul sayang kereta, sayang jaga elok-elok 30, 40 tahun, 50, 60 tahun pun boleh ada kereta tu, boleh continue sayang juga. So it's the same thing as well. Padahal kereta tu tak berubah, sama je kereta tu. Same thing like your marriage as well. If you continue putting in the love, putting in the decision to love it, then it will continue being there. That would be my answer. Now, unless you have outgrown the marriage, and you have outgrown and you have grown separate ways, you have different goals dan sebagainya, yang itu, then of course the answer is quite simple. You have to decide whether you want to come back together, or you are definitely too far apart, then it's time for you to go separate ways. So yeah, Encik Zafrul, you wanna give your perspective on this? Okay, my perspektif adalah bila satu pasangan dalam perkahwinan dan di dalam dilema selalunya dia akan macam tarik tali lah kan. Should I stay, should I go, do I still love my spouse, my pasangan, tak tahulah husband or wife yang bertanya ni. Nampak macam mungkin wife kot, perempuan kan. Do I still love my wife, my husband kan? Sebab kadang-kadang dia akan terpalit ataupun dengan tanggungjawab, right? Tanggungjawab family members about responsibility tentang anak, and am I staying because of convenience? Am I staying sebab saya takut maybe it's financial? Am I staying because I don't want to, I'm scared of the unknown? Or am I staying sebab I still love my husband, right? So, and sometimes bila kita buat benda ni seorang-seorang, dia sukar lah because we're talking to ourselves, right? And this is where having a third person help you unpack all this information, untangle your feelings, give you a very fresh perspective. Dan saya tak syorkan untuk buat dengan family members. Sebab kalau family members, when you talk to your family members about a problem, your family members, dia will have a certain bias and preconceived idea about you. Kan? Mungkin your sister ke apa ke, oh you know, ada baggage lah. I know you from young and so, right? So I would say that, having a third person perspective to help you maybe get clarity, list down one by one your feelings versus your responsibility versus attachment to the kids versus your fears and things like that will help, akan membantu soalan ni. Nak tahu betul-betul perasaan you, and I think what coach said is true. Are you just two different people that have grown apart? Is the pergaduhan dalam rumah tangga tu emotionally abusive? Is it good for your mental and physical health? Walaupun tak ada physical abuse and things like that, right? And for you to unpack lah, kalau betul-betul hilang dan it's time to let go, or it's time to, maybe it's a small tweak, it's a small repair, dan the problem, sebab kadang dia macam ni, bila you are in crisis, your ability to problem solve akan menurun. Jadi masalah yang kecil pun, sebab your ability untuk problem solving dah hampir-hampir hilang,
Jadi kadang-kadang masalah kecil tapi you nampak besar, right? So a fresh perspective daripada third person kadang-kadang can put things into perspective and then let you see, oh actually the problem is not so big, the problem is solvable, or the problem is actually very big and is going to take a lot of effort and then help you decide sama ada you nak lepaskan ataupun it's worth saving and whatnot. Sebab kat My Sakinah pun I think we've had this similar cases di mana husband and wife ada 5 anak, katanya dah cuba macam-macam tetapi it just needed someone to come in and turn on the lights in the switch in the room. Tiba-tiba I baru nampak different perspective and nampak problem dia actually quite simple to solve, right? So I think without getting too much detail sebab kita making assumptions, itulah saya punya perspektif dengan para isteri, seorang isteri ni yang bertanya soalan ni. I also just want to add, I think one of the biggest, because saya pun selalu jumpa klien-klien yang jumpa saya, they come and they say that they don't want to be in a marriage anymore. Dan saya tanya kenapa, then why are you still in the marriage? Memang dah, it's already an abusive marriage and it's toxic, but we're still there. Kenapa masih kat situ lagi? Sebab anak. And to me that is one of ramai sangat orang have the same reason for staying in the marriage. But if you're staying in the marriage because of your anak, then I think that's one of the biggest mistake that you can make. You're not doing justice to yourself, and in particular you're not doing justice to your children. So if you stay, it cannot be pasal anak. Maknanya kita guna anak tu sebagai alasan, itu satu benda yang tak betul. If you stay, it's because you want to stay. And if you are in an unhappy marriage, you're also teaching your children to be unhappy because dia tengok mak bapak dia macam mana. And if your husband or your spouse of your wife is abusive, ni saya pun ada case juga yang bini dia yang abusive towards the husband, and I think that's pretty normal, right? So when you continue to stay, you're also teaching the children that it's okay. And they have done so many research where they spoke to children who later grow up to become adults, and majority of these children, when they look back and they say they wished that their parents had separated because the environment terlalu toxic dalam rumah tu, and they suffered. So I've seen far too many divorces where the children are a lot happier. In fact, kadang-kadang divorce tu satu benda yang elok sebab your relationship with your spouse ataupun dah jadi ex can heal and you can become better friends after that. Kadang-kadang tak boleh duduk sama. And I've seen cases like that also. So so kita ada lagi nak jumpa serasi, payahlah ni memilih sangat. Okay. Memilih sangat pun ada. Win-win situation. Do you have any more questions? Nak tanya Tiljana lah, kenapa email password tak muncul? Itu kena tanya Tiljana. Itu semua operational punya matters untuk dengan Tiljana ya. Saya dah lalui hadap 3 tahun. Lastnya mata hati pun dah mati perasaan. I think that's just a statement. That's not probably a question. Saya nak cari jodoh. Alhamdulillah. Bagus. Luar hati jana lagi banyak yang tak kerja, malas berusaha. Okay. So ada satu ni yang kata saya pilih berpisah sebab A to Z saya yang uruskan, gaji dia tak nampak padahal gaji berbelas ribu. Is this tanya pada pendengar semua, is this a issue sekarang ni yang ramai wanita hadapi tentang isu lelaki tidak not financially responsible, ataupun banyak beban ke atas bahu seorang wanita. It seems to be ramai wanita yang komplain, tapi kita pun nak berlaku adil kepada lelaki. Banyak lelaki pun kata dia orang pun dah bertukus lumus bekerja, provide untuk family, tapi macam tak appreciate dan komplain kepada para isteri yang ada lifestyle yang orang kata extravagant, right? And it's almost impossible
untuk nak maintain lah, makan luar setiap kali, nak pergi holiday, to shopping and all that kind of stuff. So maybe kita boleh bincangkan, the audience boleh share ada kebenaran tak dalam statement-statement ni daripada dua-dua side. That's interesting. I mean, we're not picking sides here. Let's be very clear, yeah, because maybe what you are sharing di sini saya pilih mungkin memang betul ya, sebab memang ada lelaki yang saya pernah tengok sendiri, dan pernah juga lelaki itu sendiri datang berjumpa saya, coach dengan saya. Dia jadi student saya. So we had to change his mindset dan sebagainya. Sebab dia memang seorang lelaki yang lemah, kita kena naikkan dia balik. So memang ada lelaki macam tu. Tapi on the other hand, ada juga macam apa Encik Zafrul cakap, lelaki tu memang dah berusaha, dia dah buat yang terbaik. Tetapi isteri dia yang sebenarnya ada this lavish lifestyle. They have certain standards yang diorang macam diorang takkan, dia jenis yang masa susah-susah kau seorang tapi senang-senang kita bersama. Dia ada juga wanita yang macam tu, ramai juga macam tu. So itulah, ini kita nak tanya tu sebab kita nak kena tengok from both perspective, to be fair. Oh, ni ada jawapan bagi kita, kalau tak ada effort from both, then just, kalau dah tak ada effort juga, let go. If dia tak ada effort nak fix, just let go. Okay, so I saw a couple of curang punya issues kat sini kan. Curang punya issues. Alright. So I think the women are saying that kenapa ramai lelaki curang and kes curang, dia takut, they're worried about curang and whatnot. Tapi on the flip side juga, kata yang wanita-wanita ni, ada wanita yang sanggup bercurang dengan suami orang, suka suami orang. So kita ada, again lah, kita coach kan, we don't want to take sides, kita cuma nak menyampaikan apa yang kita dengar, and we see both sides of the coin. Kan, kita boleh both sides of the coin kan. Saya pernah melihat dengan mata sendiri lah, ada beberapa wanita ni dia suka sangat laki suami orang, and then ada komen sebab bukan sekadar suami orang biasa, suami orang yang berduit, lagi dia suka. So why is that? They are also kaum wanita are also the creators of this, right? If there's no market for it, then there will not be customers, right? Yeah, dia ada market, dia ada supply and demand kan? Supply and demand, yeah, fair enough. Bagi saya, all this exists, but I have decided, and it's a decision that you have to make. Make a decision that this does not exist in your world. Just make a complete decision that tak ada, ini bukan dunia saya. Yang cerita-cerita bab curang-curang. I'll give you an example. There was this one podcast that I was watching. I follow this one particular very, very successful businessman. And there was once he was playing golf. But this is in America. Yeah? He was playing golf with another potential business partner of his. And this potential business partner of his ni memang is a billionaire. Dia tengah main golf. Lepas tu, business partner dia picked up a phone, tengah cakap, lepas tu macam kecoh sikit on the phone, and then he put down the phone, he came back to the game. So this businessman ni tanya billionaire tu, what happened? Dia kata, it was a very intense conversation. Dia kata, well, I just got off a phone with a potential partner. It was $100 million deal, and I cancelled the deal. I said, wow, why did you cancel the deal? Dia tanya. I cancelled the deal because we recently found out that he cheated on his wife. And he was like, apa kena mengena $100 million deal tu dengan the fact that he cheated on his wife? So the billionaire cakap, if he can cheat on the person that he sleeps with every day, then how can I trust to have a business with him, to do a business transaction with him? So dia buang. So these are kind of people who jaga dia punya energy and jaga dia punya space. They don't want to be around yang penipu, they don't want to layan benda, they don't even want to have conversation about this kind of stuff. So kalau cerita pasal curang, penyondol dan sebagainya, benda-benda tu semua memang exist. Memang ada di luar sana, tapi cuma kita minta Allah jauhkan orang-orang ni daripada kita. Dan
Dan cara untuk Allah jauhkan orang-orang ni daripada kita ialah kita kurang cakap pasal orang-orang macam tu. Kita jangan jadi bahan gosip kita dan sebagainya. Benda-benda tu akan datang dalam hidup kita. Same thing about narcissistic people as well. There are a lot of people kat luar sana, dia dah ada PhD. Cukup cekap dia. Nak bagi tahu orang ni macam ni, narcissistic semua. Dia tahu semua karakteristik of narcissistic. Dia tahu macam mana nak berdebat dengan orang yang narcissistic dan sebagainya. Bagi saya itu semua unnecessary. Why must you go there? Kenapa kena masuk kandang singa? Masuk kandang singa memang kena faham lah. Stay away from it. Don't even be an expert. Dah tahu dia narcissist, stay away. Tak payah, saya tak payah jadi expert pun. Sama benda-benda macam tu. So my philosophy is very easy. Manage your space and control your space. Tak tahu macam mana, come let me teach you how. So coach, dia macam the energy that you have lah, what you saying kan. Kalau if you invest in that kind of energy, cakap pasal penyundul, you gossip about it and everything, eventually you attract that kind of orang yang you suka bercakap ataupun associate with. Is that right? Betul? That's right. And even if you don't like it but you talk about it so often, benda tu akan datang kat kita lah. Because you are planting it into your subconscious mind. You have done so many research and it's also scientifically proven that whatever that's in your subconscious mind are things that you will attract into your life. It's scientifically proven because it's all energy. So kalau you tanam, you suka cakap pasal benda ni, bila buka social media, tengok cerita menyondok, kita check, kita muhasabah diri sikit. Naik tak energi kita? Kita excited tak kita tengok? Kadang-kadang bukannya excited tapi energi kita naik. Nak tahulah gosip pasal benda ni. When you invest in all these kind of things, dapatlah benda-benda tu kat kita. So stay away from all that. Be very clear, ini bukan hal saya. Tak ada kena-mengena dengan saya. I don't want all this in my life. Sekadar kita baca komen sikit yang penting lagi daripada audience kita ni. Yang penting nak kahwin kena ada ilmu. Nak kahwin bukan ikut trend, ikut nafsu. Sangat betul. Saya rasa kita dalam panel ni memang tekankan pendekatan dan that kind of philosophy lah. Sebab like anything in life, kena ada ilmu. Nak bangunkan rumah tangga, nak jadi suami, nak isteri pun kena ada ilmu kan. So ilmu tu memang ada, cuma nak ke tak nak dia dapatkan. Lagi seorang ni, seminggu pas cerai dia kahwin lagi. Uish, dahsyat. Seminggu lepas cerai dia kahwin lagi. Okey, ni laki lah ni. Perempuan macam mana nak kahwin lagi selepas seminggu kan? Betul, kena ada idah kan. Tapi I mean, kita tengok dari segi fake memang tak ada masalah lah kan. Sebab dia boleh kahwin 2-3 pun, they don't have to be divorced anyway kan. Yeah. So cuma I think macam coach cakap dalam kita punya podcast pun, that sebenarnya probability ataupun kebarangkalian untuk bercerai untuk kali kedua, kali ketiga dalam rumah tangga kedua ketiga adalah lebih tinggi. If dah ada big if lah demikian caveat ni, you lepas dah satu rumah tangga tu berakhir, you tak ada go through any kind of process untuk nak kenalkan diri, nak tahu apa silap salah dan nak grow diri sendiri kan. You wanted to grow yourself and you wanted to become a better person and learn from your past mistakes. So bahasa paling tepat penyundul. Betul. Sekarang saya banyak dengan cari jalan pulang kepada Allah. Alhamdulillah. That's so good. That's really, really good. Tak asal mereka kenapa tinggal solat isyak. Tak tahulah siapa tinggal solat isyak kan. Kita start live ni pukul 9 malam, isyak dah awal. 8:11 tak isyak lah kan. Boleh berjemaah lagi kat masjid, tak ada masalah. Sempat nak join live ni. That's why kita buat kita punya premiere pun 9 PM. And take advantage of isyak being very early. Tegur sikit bab solat tu, tak tahu mungkin dia cakap kat sini. Jangan penting solat Jumaat bagi lelaki sejati. Betul. Dia pergi solat Jumaat tu, jangan pergi solat Jumaat tu dekat luar tu, kat masjid, imam khatib tengah bagi khutbah, dia duduk makan, isap okok. Itu pun
hilang pahala solat Jumaat semua. Okay, ni market and demand kata kita akan kenal dia betul-betul bila dah kahwin. I don't know what they mean by that. Market demand kata kita akan kenal dia betul-betul bila dah kahwin. Oh, okay. Yes, I think that's true. That's also very true. Dan I think in kita punya podcast, one of the series, one of the episodes, or the part 2 or part 3, we ada mention ni. I think coach ada bagi tahu tentang workbook dia. Dan saya pun ada bagi tahu lah, workbook tu kita buat sebelum kahwin, tapi ada juga beberapa milestone yang kena revisit workbook tu. Apa yang dah bincangkan, dah agree dalam workbook tu. Nak tahu lebih lanjut, tengok podcast. Exactly. It's in the workbook. And siapa kalau nak a copy of the workbook, tengok podcast. Dalam podcast tu pun boleh nanti get in touch with me, boleh dapat workbook. Tapi nak tahu apa benda workbook tu, cuba tengok dalam podcast. Very good workbook sebenarnya. Betul. Seorang pun bini kena tanggung. Okay. Siapa lagi tu? Macam mana pula kalau suami yang teraniaya? Oh, macam mana pula kalau suami yang teraniaya? Macam mana pula tu suami yang teraniaya? Again, I think I will also go back to what Cik Zafrul said. That very short line and very short sentence for us to answer it, we'll have to make so many assumptions. Banyak assumption kita kena buat sebab kita tak tahu apa sebenarnya case dia, kan? Apa yang dimaksudkan dengan teraniaya. Tapi betul lah tu, memang kita tahu kat luar sana memang ada betul-betul suami yang teraniaya. Yes, that is not uncommon. Lelaki, isteri juga boleh aniaya suami, right? It's cases yang saya pun dah tengok, ada some very very nice men, isteri pun. So bab curang ni kita kena berlaku adil. Bab curang ni bukan sahaja lelaki buat kepada wanita, right? I have many cases where isteri curang 2-3 kali. Curang kali pertama, suami maafkan dan try to work back onto the relationship, nak selamatkan rumah tangga, pasal anak lah, pasal ni semua. Dan juga then after that, second time and third time I think baru dia bercerai. So I get many cases husband datang, because it's untuk seorang lelaki lah, I think that's one of the things where it really hits your ego and your pride, kan, that your wife has had an affair. Dan bila kita curang ni kat My Sakinah, kita ada 2 kategori lah. Satu emotional affair, satu lagi physical, full blown physical affair. And I think it's memang very tough for a man when your wife dah ada a physical affair, right? So yeah, bagaimana it happens, and same thing, you are in a marriage crisis, kena dapatkan help, pertolongan. Again, you should get help lah. Dia macam ni, kalau you sakit, you sakit apa pun sekarang ni, you sakit ada flu sikit pun tak boleh 2-3 hari dah pergi jumpa doktor, right? Jarang, okay lah, sometimes we try to self-medicate, tapi most of the time kita kata go and see a doctor, don't self-medicate. So this is something, I think kalau you are traumatized or you are in pain, it's a very serious thing. So ramai tak nak cari help, tak nak cari pertolongan, dan dia cuba untuk nak self-analyze and self-medicate, right? So yeah, you can go and doctor to get ubat batuk and ubat sesama. You know, something with your marriage ni, kalau dah teraniaya, pergi cari tolong lah, get some help. I just want to add that teraniaya ni, usually dia ada banyak-banyak kategori of teraniaya. We don't know which one you're talking about. It could be teraniaya abuse in terms of physical abuse. It can be financial abuse. It can also be emotional abuse. It can be mental abuse. Banyak, dia macam-macam jenis abuse ada. I think also I want to take it from where Encik Zafrul just said just now. Kalau kita sakit, kita pergi ke doktor, kita macam tak ada masalah nak pergi doktor. Kita tak ada rasa malu-malu nak berjumpa doktor kalau kita ada some kind of a sickness. If you have a sickness in your marriage, then I think it's time that we as a society start to change our mindset. Tak perlulah nak malu-malu. Because
kalau badan kita boleh sakit, marriage kita pun boleh sakit. Dalam dunia ni tak ada marriage yang tak pernah sakit. Semua sekurang-kurangnya ada flu. And you don't have to be embarrassed about it or whatever. Sekarang ni kita buat, we make it as though it's so tabu. Oh, jangan buka aib lah itu. Saya bukan kata kena buka aib, tapi cuma tak payahlah nak malu-malu. Kita dok malu-malu, kita simpan, tapi we don't go and see the doctor. We don't go and seek help. And same goes for orang-orang yang bercerai juga. Bila cerai tu malu. Oh, malu, don't need to go out and seek help. There is help actually out there. You can get help. When you have gone through those kind of, kalau you sakit and you've done operation, mungkin you dah potong barah ke apa ke or something like that, the recovery tu, you need to go through physio dan sebagainya, you go through physio. Same thing as well, kalau if you've gone through divorce, there is also a divorce coach that can help you in terms of your, there's also therapy, there's so many things that can be done. So nak buat physio tu boleh juga in regards to rebuilding yourself. So seeking help is very, very important. Okay, saya nak touch sikit coach tentang konsep membuka aib ni. Sebab di My Sakinah antara kita punya advisor adalah pusat Quran dan Sunnah daripada UKM, dan kita pernah membahaskan tentang isu membuka aib ni. Right? Oh, nice. Dan apa yang dimaksudkan dengan membuka aib, dan adakah bila seorang suami atau isteri tu pergi meminta pertolongan ataupun nasihat daripada sama ada di pejabat agama ataupun profesional, is it membuka aib kan? So dia kata actually sama, dia pakai kias lah, Ustaz dia pakai kias daripada UKM. Dia kata sama juga, if you go and take a medical procedure, you of course, even if the doctor is a man and they are treating you, if they have to buka your baju and things like that, then they have to buka your baju lah, because that is for the purpose of treatment and also healing. Oh, Encik Zafrul dah terdrop. That is unfortunate. Anyway, I just want to say that, dia datang balik dah. Cantik. Alright. Welcome back. Okay, macam saya kata tadi kan. So, kalau katakan you berjumpa doktor and you terpaksa buka kain ke apa ke, then it's not counted as membuka aib lah. So same thing as well. If you are meeting a professional and it's a professional setting, sama ada counselor bertauliah ataupun a coach that is dealing with these matters, and they are managing your privacy, then that is tidak membuka aib. Membuka aib is that when, especially kalau you pergi ke social media, Facebook, anonymous, you are posting on your wall. Saya satu case sekarang ni, one of the husband and the wife, they are posting on Facebook. Dia kata, although dia tak namakan siapa-siapa, tapi you can put two and two together, right? Bila kata, oh no, my mother-in-law is this and that, walaupun tak bagi nama, but everyone can understand she's talking about so and so lah, right? That is membuka aib. Right. Especially when you are deliberately sharing it, not for the purpose of seeking solution or trying to get a resolution out of it kan, sengaja juga kan, tapi for the purpose of memang nak, niat dia tu untuk nak membetulkan, then that shouldn't be membuka aib kan. So again, saya faham the need of, let's say a man or a woman, especially a woman kan, sebab bila they are in pain and they have crisis, they have the need of, memang I need to have a release. I need to have a release. I need to release, and especially if they are in session, one of the things yang they need to do is just to say it out. That's why they want to go and talk to family members ke, dia nak talk to siapa-siapa ke kan. We understand that. So nak menjaga aib tu is like your release kat mana. Right? If you are releasing, if you're releasing to a family member and then the family member might make things worse because then everyone else knows, then that can also constitute as membuka aib. But if you're releasing to a professional and it's the private setting, then you're doing what you need to do untuk nak heal and get better, right? So konsep ni, kalau I hope that kita masyarakat ni dapat the right terminology of when it's membuka aib and when it's not membuka aib. That's a very, very good point. I'm glad that you brought that up.
Macam mana pula kes nafkah tertunggak alasan tak mampu tapi mampu belikan rumah untuk skandal? Belum. Okay, well, is that a question? Oh, okay, macam mana pula? Well, I guess at the end you just have to make a simple decision. You want to stay or you want to leave. So kalau dari segi nafkah tertunggak ni, again lah kita buat assumptions and conclusion that nafkah tertunggak ni adalah dia dah bercerai. Oh, dah bercerai, okay. Maybe dia dah bercerai ataupun tak tahu kan, kalau nafkah anak ke hadanah and things like that. Kalau dia dah bercerai, then it's quite simple. Then it's you boleh ambil action dekat court, you boleh claim for nafkah tertunggak yang tak berbayar if you have a court order. Tapi kalau ini is still dalam rumah tangga, right? Selalunya if nafkah dari segi as a wife, that one memang you don't have a recourse, right? You don't have a recourse, and then I think what coach said lah, right? You kena masuk, you kena have a discussion about money. In My Sakinah, we cover all these areas. We need to have a chat about finances and money. And if you feel that dia tak perform or dia tak fulfill dia punya duty and obligation, whereas kalau dia beli untuk skandal, memang itu sah-sah salah lah, right? If he has a second wife, then it's a different story, kan? Kalau dia sah kahwin isteri kedua ketiga, then it's a different story because itu hak dia. Tapi memang kalau dia skandal tu, then okay, ni memang dia baru clarify. Dia kata saya dah cerai now. Dia tak nak bayar, but sekarang dia, then you have to use the legal channel lah. Okay. So dia macam ni, kalau sometimes especially those yang bercerai, especially bila you buat fast track. Bila buat fast track, sometimes you skip the requirement untuk dapatkan orang kata perintah mahkamah, right? And this is something yang ramai tak tahu. Dia rasa okay, nak pergi mahkamah, nak buat perintah, lawyer kena mahal. Actually kalau you can save cost by doing mediation, okay? Mediasi lah, right? So the cost is 1/10 of the cost of nak ambil lawyer untuk nak pergi nak dapatkan perintah mahkamah, right? Sebab without that perintah mahkamah, you cannot do anything. So kalau you buat mediation, sebenarnya 2-3 ribu, memang kena spend 2-3 ribu, tapi mediation ni, orang yang buat mediation ni, dia akan dapatkan perintah mahkamah tentang hadanah, right? Hadanah pula, nafkah ayat, hadanah dan juga nafkah anak. Okay, so hadanah kena ada dulu, sebab then you say custody dengan siapa, sama ada isteri atau suami, dan nafkah anak tu akan masuk bila you dah ada custody, dah ada hadanah yang jelas, right? And then bila kalau dia culas membayar, and then I think also this statement also, then you can take ada recourse lah, you can boleh masuk court, you boleh claim nafkah yang tidak dibayar. If dah lama bercerai tapi tak ada lama cerai, tak ada anak, masih boleh tuntut nafkah. Lama cerai tak ada anak, masih tuntut nafkah. Dia tak ada such thing as, kalau nafkah tu nafkah anak lah, kalau sebagai suami isteri yang dah bercerai tu, tanggungjawab seorang suami will end at iddah. Okay, berakhirnya iddah dan habislah tanggungjawab. So tanggungjawab kepada bekas isteri tu kembali kepada either bapa dia ataupun abang-abang dia sebenarnya. That's how it works, right? Okay, so kita tak ada, kita bukan Western, from a pure Islamic perspective lah, right? We do not have this whole thing where a wife punya alimony ke apa ke. That one we don't, from Islamic perspective memang tak ada. Tapi depends what is it exactly that you nak tuntut lah. Kalau you nak tuntut kalau dia ada hutang dengan you ke, ataupun hutang ataupun harta sepencarian dan sebagainya, benda-benda tu boleh lah nak ni. But at the end of the day, apa yang nak tuntut boleh je tuntut. Dapat tak dapat tu it's up to the court. Tak salah kalau you nak tuntut je. Tapi cuma dapat tak dapat, itu you have to go to ni lah. The lawyers will help you out in regards to that. Make sure nak tuntut tu is berbaloi lah, sebab lawyer
Dia buka file satu case, you talking about 15 ke 20 ribu. Kan? Nak tuntut harta sepencarian 20 ribu. Itu kalau harta banyak tu dia lebih lah, dia akan charge lebih kan. Kalau harta dalam beratus-ratus ribu, berjuta tu dia akan charge lebih kan. Kalau dia nak dari segi hibah, then also it's a second case kan. So just fikirkan the cost implications involved kalau nak pursue lawyer. Now, I also want to talk about this because I have clients and I've also seen in social media where women make it a mission to tuntut from the husband, ada anak lah, nak harta nafkah pada anak dan sebagainya. Gila-gila dia tuntut sebab nak menegakkan justice, so to say. I will say, and yes, they have gone to court dan sebagainya, tapi gila-gila punya. Now, I'll share one particular case in regards to a client of mine. Dia nak tuntut daripada suami dia because suami dia kebetulan ataupun bekas suami dia adalah seorang business partner dia. Dan semasa nak cerai tu, suami dia pergi buka company lain, curi klien-klien daripada bisnes dia orang. So dia memang nak sue dia punya bekas suami dia dan sebagainya. Marah betul dia, betul-betul dia nak marah. And it's true. Memang it's not right lah what the ex-husband did. But when this person came and she was being coached with me and I asked, what is it that you want? Dia kata, I want to fight for it. I said, okay, if that's what you want, go ahead. But after being coached, after I think about 3-4 sessions that she had with me, lepas tu dia dah tenang sikit. Dia kata, you know what, I'm going to let it go. I said, really? You want to let it go? Yes, I want to let it go. Okay. And as soon as they let it go, see, here's the thing. Kalau you gaduh tu, you nak lawan tu, is it coming from ego or is it coming from betul-betul, is it really from love? And you nak menegakkan something because of love. Now, not because you love the person, but because you are just a loving person. Kalau macam tu, okay, go ahead and fight for it. Tapi if you're fighting because of ego, what are you fighting for sebenarnya? You nak duit tu ke ataupun what is it that you want? You just want to be right. And for the contoh macam klien saya tu, of course we did some certain exercise sebab dia susah nak let go benda tu kan. Lepas kita dah buat exercise tu, dia dah let go. As soon as dia let go, tiba-tiba dia dapat projek lain baru datang masuk, berjuta masuk lepas tu. Bukan ratus-ratus ribu masuk berjuta. Lepas tu boyfriend baru pun dapat. Wish. So what I'm saying is, you nak tuntut sangat-sangat dekat you punya ex-husband, why don't you tuntut daripada Allah? Kenapa you kena fokus juga, kat situ je lah, itu je lah ruang rezeki yang boleh dapat. Anak saya hanya akan dapat rezeki daripada dia ni juga sebab dia kena bertanggungjawab bla bla semua. You buat apa yang boleh, bawa dia ke mahkamah dan sebagainya. Semua dah buat dah, lepas tu let it go. Because at the end of the day, to me, I think leave it to Allah. Allah is a better judge on this matter. Betul kita minta, rezeki akan datang. Jangan ingat rezeki tu sempitnya minda nak dapat juga daripada bekas suami dia juga. Saya tengok ada satu kes besar ni dekat social media ni. Dia gila-gila nak bergaduh dengan bekas suami dia. So much so, itu jadi identity dia. Dia punya posting dekat social media semua pasal dia nak gaduh dengan suami dia, ex-husband dia je. Ini rezeki tu lebih luas lah. Biar Allah yang uruskan bekas suami dia. That's how I feel is a lot better lah, you know. Lepas tu rezeki macam-macam dia masuk lepas tu. Okay, Coach, so kita punya premier pun dah habis. Maybe yes, kita nak ada, you want to take a last soalan ke before we end kita punya live ni? Let's see if we have betul, insyaAllah ada rezeki, betul, yes, agreed, insyaAllah ada rezeki lain. Macam mana nak bagi lagi kita tanggungjawab ya, sebab dia seolah-olah macam lepas tangan je. Okay, now I think that relates to what I just said earlier. Kita buat sebaik mana yang kita boleh, lepas tu kita lepas. Janganlah kita nak cengkam sangat-sangat bekas lelaki kita. Biar, because nanti ada balasan dia daripada Allah. Allah akan ajar dia elok, tak apa. Tapi bukannya saya kata ajar tu nak bagi musibah ke apa kat dia. Mungkin Allah akan bagi kesedaran kat dia. Dan dia pun akan jadi bapa yang elok pada anak kita. Kita nak berperang sangat-sangat dengan dia pun, at the end of the day, let's not forget that's still the father of our children kan. So apart from that,
we are also, I'm going to let you guys speak as well before we go, but we have our next episode 2 akan launch pada bila? Hari Sabtu tak silap InsyaAllah Sabtu ataupun mungkin dalam masa terdekat lah. Masa dekat. Okay. Sebab kita punya podcast yang kita discuss hari tu ada 2 parts. Part 1 dah ada di YouTube, part kedua nantikan akan keluar lepas ni. So yeah, go ahead Encik Zafrul. Ya, just cuma I think kita di live ni kita the three of us dah bersatu dan bergabung sebab kita nak create awareness tentang isu yang melanda masyarakat kita sekarang, dan data dan statistik tu ada. Kadang-kadang bila saya menceritakan tentang apa yang statistik terbaru, ramai pun tak tahu. Jadi saya minta kepada siapa yang dah follow kita, just share this statistic and awareness so that masing-masing boleh ambil tindakan untuk nak mengekalkan, menguatkan rumah tangga masing-masing. So itu je lah saya punya message, dan stay tune. Kita untuk isu ni kita buat kita punya podcast dalam 3 episod, dan kita siarkan serentak dalam kesemua platform kita, platform ketiga platform, dan juga IK Studio, kita punya partner yang buat podcast ni. Boleh tengok dalam YouTube Tiljannah, YouTube My Sakinah, dan juga YouTube Cerai Coach dan IK Studio juga. Nice. KF bolehlah penutup tuan rumah bagi penutup, dan kita boleh end kita main live. Okey, daripada tuan rumah nak ucap terima kasih dah banyak-banyak kan. Sudi datang berkunjung ke rumah hari ni kan, buat perkongsian, layan semua tetamu-tetamu yang ada tu. So hopefully this not the first and the last lah kan. So hopefully ada siri akan datang lah kan, kita bolehlah sama-sama. So terima kasih banyak kepada coach dan juga kepada Encik Zafrul daripada My Sakinah. Okay, so itu saja daripada saya. Alright. Assalamualaikum semua, selamat malam.